Dagiti pito, amaudi a balikas. Balikas ti manubot, kabayatan ti maudi nga aldaw na iti ministeryo. Balikas amang ipalagip iti ayat ti Dios iti sangalubungan. Balikas amang ipaay adal iti asinuman. Ken balikas amang tignay iti puso, tapno intay agbaliw, ket makipagnaed tayon to ijay paraiso. Intay man ngarud ikan kay papanan iti biag tayo titunggal balikas. Dagiti pito, amaudi a balikas. Ket ita, adtoy ti may kapat a balikas. Diyos ko, apay abinaybay anak. Ingka maturogan, tamasapa kape ang makitsenda intun bigat para iti iluto tayo alako. Sige, auntie. Ang kalpasan ti panagluto tayo. Inak isubmit ti application ko iti may sa akumpanya apag-aplaya. Ay adula amin dayta. Tumulong ka kay iti trabaho ditoy. Tapno adda pa'y maramid mo. Tano dayta ibagbagam nga apply dita. Ay awan lat amukon. Auntie? Ala, ingka ka maturogan. Tapno masapa ka nga agreeing intun bigat. Nas ka nga agparbangon ka makitsinda. Uwan, auntie. Nagatang ko amin ng arumbang agatangay. Agawit ako. Tapno makaluto kami na dagos. Kat adda pa i-follow up ko iti may sangap applyak. Barang maawat ak. Greg! Uy, kunakon katasi ka. Kumusta? Si kamot gaya, Milton! Anay, ti trabaho mita. Awan pay, madama ti pa nag-apply ko. Sika, adda ka din trabaho mita? Dandanin ti flight ko. Aga product. Ay, kastaya. Imbag ka pay Sika ngay. Ape adi mo padasan ti aga prod. Awan kwarta abus-pusot, Milton. No talaga agasat kunto ti aga-brod, mabalay na makapanak mat. Sabagay. Sige, ako na. Makitsinda pa. Ado ti nga ilik asumangpet. Dispedida nga minita. Kasta ka di? Sige, inakon. Ne, despedida na gayam. Hindi na pa inimbita. Ay, unay mo ni Milton. Linipat na ko nagayam na. Apay kastoy ti biyag ko. Nakagraduarak mo ti koleyo. Hanggang na ikay kanyak ni gasat. Jaklat na makastrak iti trabaho. Oy, Greg! Kita am day talutlutuam Ang mga numa-overcook. Ipalamot ko amin kan kaday ta numa-overcook. Anya? Apay, anya ti pampanunutam. Ha? Kaya't monti pumanaw dito balay. Ha! Awan utang mo na imbag anakam no kasta. Sipod na ulila kay iti inakan ama. Dito'y balay, tinagnana damon. Ngam oray pa'y sika tinangisaksakan iti panagadal mo. Dakkelat ta ti utang mo na imbag anakam kada kami kani angkel mo. Ta dito'y ka mangagnanaid. Imbaga ka di apumanawak? Ket saan mat, auntie? Rumbang lang Ngala, kita am talutlutwam. Uwan, auntie. Oh, si Kamot Gayam. Uwan, ma'am. Umay ko i-deliver ti order yung apalabok. Agoray ka. Nadalos ka di mo't lang ti palabok mo? Amangan mo't no agraman lingot mo, katinayon mo. Nadalos ti panagluto mi, ma'am. Awan pagdanagan nyo. Ipasiguradom tano makita ka na rugit. Ha! I-post ko ijay Facebook. Iti kasta, awanan ti agorder pa'y kada kayo. Ipasigurado ka nadalos ti luto mi, ma'am. Adoy ti palabok yun, ma'am. Sige, kat bayadak adagos. Basta ipasiguradom anadalos. Ken na imas. Uwan, ma'am. Agpakada akpay, auntie. At dalabiit papanak. Ingka man na nag-apply iti trabaho? Ay, awan mon, Greg. Jaklapat siya na maawat ka iti trabaho. Ha? Ngamain, no talaga analaing ka. Di kumapay anaawat ka. Awan pa'y gunggunam anak ka adal, Mike.
Jaklatag sarday nga agsapol iti natalgad apang gadak, ante. Kahit kalpasan na, panawan na kami to kanang kalmaw. Nga oray amom nga awan katulungan may. Ante? Ang mala, ingkalatagap lay, Greg. Ang amjak lapat siya na maawat kay ti trabaho. Pasensya kan, sir. Ngam, saan ka naawat? 5 kayo ang nagpilyan ti boss me. Kat saan ka napag-asatan? Sige, sir. Sir, padasam ti ag-apply iti sa bali. Uwan, sir. Sige, thank you. Uwan, sir. Agtugawak pa'y man lang dito parke. Ay, apay nga takas to eh. Sa anak lata maawat iti oran niya nga playa ka trabaho. Nagmalasak maten. Ay, awagak man dagiti sigod agagayam ko. Padasak man nga awagan dagiti gagayam ko. Ni Noel, barang adam ay tulong na kanyak. Ay, jakmat makontak. Amin laki din agagayam ko kaya't ko apagpatulungan. Kat jak idam makontak. Ni Arthur man, padasak akontakan. Barang makontak ko. Apay mo tinakastoy. Nagmalasak mo na tao. Hindi pa lang applyak nga apply. Ang jak mo't maawat. Naimbag na giti gagayam ko. Tada na talaga na trabaho da. Diyos ko. Apay abinaybay anak. Anak-nak matsan ka di. Apay abinaybay anak. Oy, Greg! Ah. Apay man nga agsansanoong ka dita. Auntie. Wano, pampanunutan man ang tagaplay ti trabaho. Ay na, Greg, aya. Apay, di ka mabain. Apply ka nga apply. Ngam di ka maala. Takasanuma nga men, awan sirib mo. Ay, jak man amukan ka, tanapilit ka lata. Ingka ka maturugan. Tagparbangon ka manan amapan makitsenda. Ado ti order ita. Ay na, di ka man sinaya kasta? Ay na, makapasuron ka akit-kitaan. Ala, ingka ka maturugan. Anya ti ko nang Greg. Waswasan tan ti ayan-ayat. Apay, adda ka di basol ko kan ka. Ay, ayatan ka unay, Belen. Awan ti parikot kan ka. Ngayon, mababay na klaunay kan ka. Apay, Gapot na nagmahalas sa katao. Kanayon nakpay apabay na ni Auntie Norma. Nga oray nakasango ka pa'y no daduma. Awan na rin nagamasakbayam kanyak, Belen. Sana ka may karikan ka. apay ka di akas tamat tan ti bagbagam, Greg. Nagmahalas sa katao, Belen. Agraman gagayam ko. Ngamok na makatulong kanyak. Ket awan da. Awan na pulos makuntak ko kadakwada. Kaya't kumatimadaan ko itinatalgad at trabaho. Akas ka nagiti gagayam ko. Ang awan lata. Sana ka maawat iti urian niya nga aplayak. Gusto nga minti ko na ni Auntie Norma. Gawan sirip ko tao. Iso nga urian niya pa iti aplayak at trabaho. Kat sana ka maawat. Greg, Awan makatulong kanyak, Belen. Linipat daksan lang iti gagayam ko. Kat nibat Auntie Norma. Kanayon na nga ipangag kanyak. Asana ka nasiri ba tao? Awan utak ko. Awan babain ko. Gaputa kanayon nak nga gapaplay. Ngem sa anak mo na maawat. Naupay akong Belen. Awanan ti kasaskak. day tatiga po na. Ako nang nga agbreak. Kat, mabain ka kanyak, gapo ka dagita arason mo. Belen. Siyak, simple lang ang ti panagbiag ko, Greg.
agis isturak lang. Ngam naragsakak. Tinaskan kanyak. Kat awan dakas nga aramid ko. Kang runaan na. Amok tagbutang iti Diyos. Amok ti kumamangkan ko na. Ha? Apay, Greg. Anya ti serbiti ka na yun ta panagkuyog iti Domingo ama kimisa. No di mo matyaplikar iti biyag mo. Naglaka ka maawanan iti namnama. Belen. Anya di mensahe di na panabas a Domingo. Ti panagrigrigat ni Jesus iti krus. Anya ti pasimudaag na dayta kada tayo. Iti panagriknam, ket nadagsen unay dayta parikot mo. Gaputa iti panagkunam, ket awan apulos makatulong kan ka. A panagriknam, ket agmay saka. Ngam ti Diyos, saan nakaabaybayan, Greg? Kasan mo may bagam dayta? Greg, numalagip mo ti mensahe idi Domingo. Ti balikas ni Jesus, ako na. Diyos ko, apay abinaybay anak. Nagsangit ni Apo Jesus, takas na unay tirigat na ijay krus. Agingga anatay. Ngam iti udi na, nangipaaymat itinamnama. Gaputan na ugasan ti basol ti sangalubungan. Belen. Ket dayta kumati pangarigam, Greg. No kastaman ti mapaspasamak kan ka ita. Amok nga da plano ti Diyos kan ka. Isu nga awan sa baling aramidam. No di ti kumamang kan kuana. Oy, Greg! Manmanon da gorder itikan kanan kan sidaan nga ilot-loto tayo ita. Ang magluto tayo latta tayong kaisursor. Ha? Sige, auntie. Awan ti maigatang itimakan no di ka gisursor. Sige, auntie. Ha! Malas ka mga minatao! Kan awang pa'y paglaingam. Iso andi ka maawat iti trabaho. Ha! Ita ka malangan. Kasla sa ano ko na makapagtapal. Kat pumanaw akong dito eh. Kasla dya kung maanusan ti panagsasaw kanyak ni Auntie Norma. Amis mo pa'y akabagyak. Si kamot gayam, Gino. Anya ti masapol mo? Imbaunak ni Manang Belen, Manong Greg. Umay ka kano ita ijay balay. Tada pagsaritaan nyo. Ha? Kasta ka di? Intan, Manong. Agkuyugtan. Anya kano ti ibagana? Basta kunanang umay kaayaban. Intan, Manong. Sige, agkape kayo tay. Oh, adamot tinapay. Sige, panawan kayon Sige, Gino. Greg, adda nga min mabalin ko apagutangan. Daytay mabalin apagpuunan. Ket napanunot ko, amang bangon ta iti restaurant. Uray mangrugi talaang iti basit apakanan. Napanunot ko daytoy. Gaputan na laing kamat ngagluto. Ken uray siya. Nalaingak mat ngagluto. Ha? Mangkita ta ijay ili iti mabalin ta arentaan. Dua ta amang imanihar iti bangunan ta a restaurant. Belen? Padasan ta, Greg. Ape, nakatakdar ka dito eh. Nagadungamin ti customer. Ape nga ron, nakatakdar ka laang. Umay kan tumulong kang ag-serve. Naragsakak, Belen. Ngamin, nagado ti customer. Adda kagayam dito pa naka-opisina ti restaurant ta, Greg. Wen, imayak nagkararag. Kat nagyaman ak iti Diyos. Gapot na makasangit ak.
Rimang ay ti restaurant ta, Belen. Wan nga ron, nagbiit ti aldaw. Kaano lang ang day di pa ng lukat na iti day to a restaurant. Ita, rimang ayan. Pagyamanan ta ti Diyos. Jaklat ta malipatan ti imbinglay mo iti kanyak. May papan kani apo tayo a Jesus. Idi na ilan sa iti cross. Nangruna ti balikas na. Diyos ko, apay abinaybay anak. Ngamin, naibalikas ko mat daytay di. Gaputa na upayak iti biyag. Ang gamita, naragsakak, gaputa maawatak, aday to'y gayam ti kayat ti Diyos kanyak. Ti maadnaan iti restaurant. Wan, Greg, hustot ako na. Kat awan ti mako nakita, Belen. Kat awan sa balingan nakibaga. No di, thank you, Lord. Kat saganaan tan ti panagkalaysata, Belen. Gaputan nakasaganatan iti day tabanag. Sige, sikat ti makaamo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nagsangit ni Jesus, sana impukaw. Diyos ko, apay abinaybay anak. Iti day ta aguntaway, kaslad da ken kuana ti pan nakaupay, ken pan nakaabandona. Ngem iti udina, nangipaay met dayta iti rag-o, namnama ken pamati. Itultuloy tayo nga rod ti agrag-o, gapo iti ayat ti Diyos kada tayo. Ket mang namnama tayo, amaadaan tayo iti biyag nga agnanayon, gapo iti pamati tayo ken kuana. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti maysapay aparang, dito'y drama tayo atampok ita a Semana Santa. Dagiti pito, amaudi a balikas. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.